Now, ladies and gentlemen, our final award for this evening is for the Showcase Performance Excellence Award. You have seen the designs and the presentation. Let's give it up to... Buka, faham? Bila sampai center, Tapi I nak Kashfi punya vibe as usual. Boleh tak, team? Telinga tu sebelah tu nak simpan macam tu. Sakit tak? Sakit? I nak bila orang tengok orang rasa macam oh no, my god, my god. Every piece keluar kena rasa. Ya Allah, Tuhan, memudahlah persembahan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah jalan kami malam ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Daripada belakang kamera tu kita tahan dulu, stand by there. Dan masuk terus. Okay, models. Gementar sebab tak pernah duduk atas tandu nak memberi representasi yang baik kepada persembahan fashion show Kashfi Zulkifli yang berjudul Sarung. Dan kakak doakan yang terbaik untuk Cik Kash sebab kita semua tahu Cik Kash ni adalah orang yang baik, jujur dan cara dia bekerja tu adalah sangat-sangat teliti. Gusho, gusho, gusho. Sarung! Jadi kita berharap ada orang di luar sana yang dapat melihat penelitian dia, desain dia yang berlainan, mutu serta budaya Melayu dia yang penuh dengan bertata susila, berbudi bahasa. Inilah dia Kashfi Zulkifli yang sebenar. Hargai apa yang ada pada diri kita kerana itu Allah bagi, itulah yang terbaik. Setiap kita bukan kita hebat, kita adalah melengkapi each other. Itu yang kita perlu tahu. Ladies and gentlemen, we present to you Sarong by Kashfi Zulkifli. When the lights go out and the night is falling, I'll be standing tall with the whole world watching. When the fight goes down and every eye is on me, I'll be standing strong with or without warning. It's been a long time coming, I've been waiting for you. Watch me fight like a warrior, watch me rise up like a champion. I'm coming for you, I'm coming for you. Knock me down, I'll be back for more. Nothing can stop me, I'm the champion. I've been waiting for you, I've been waiting for you. When the shadows come and cover the horizon, I will be the one to slay all their giants. It's been a long time coming, I've been waiting for you. It's been a long time coming. Watch me fight like a warrior, watch me rise up like a champion. I'm coming for you, I'm coming for you. Ladies and gentlemen, Kashfi Zulkifli, and presenting the Sarong Queen, Malaysian singer Ning Baizura. More than a survivor, more than a survivor.
This is the final. So saya harap semua orang enjoy apa yang saya cipta 13 tahun ni, dan saya harap Sarung ni mendapat tempat di hati anda semua dan inspirasi daripada arwah nenek saya, Cik Mas Multi Cik Hassan. Cik, terima kasih, kasih sayang Cik. This is untuk Cik semua. Final award for this evening is for the Showcase Performance Excellence Award. You have seen the designs and the presentation. Let's give it up to Kashfi Zulkifli. Saya tak pernah terfikir pun yang saya akan dapat genggam Malaysia Fashion Week with Trophy. Perjuangan bermula daripada 2013 dan hari ni saya merangguli satu. So terima kasih Malaysia Fashion Week, terima kasih Stylo, and terima kasih semua